listrik. Ya. Grup kena ini. Tahan. Nah, ini rombongan pengantin. Rombongan pengantin. Dadah Bu. Bye bye. Ini panjang dianya. Panjang. Bisa lembur ya teh. Diingatkannya ini ya. Tong nyebut atuh, nyumengpen. Anjir. Bang, panci bang. Anjir eleh handphone. Asik. Nyir ya, senior, tuh. Nyir ya, mengalit. Nama? Aduh. Siap dipayun kayak nyusul lah. Macet, macet. Punten, Bu. Punten teh. Alang punten. Sin kasut teh ngono naon. Pane mah ieu one way satu arah. Oh. Bapak sami, bapak kapayu. Kabesan mangga salaman. Marhaban jadal Husaini sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban
Ya Nabi salam alaika. Pagar ayunya, pagar ayu sana sih. Pagar betis. Zaman gerombolan. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam Doma mana doma? Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana fi maqami hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma jma' baini wa bainakum bil khairi wa sa'adah. Allahumma jma' baini wa bainakum bil khairi wa sa'adah. Allahumma jma' baini wa bainakum bil khairi wa sa'adah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagar ayu keur ngajemput. Jemput panganten. Hei jamaah ikahkeun kaula ka anjeun anak teges kaula nu ngaran Aida Royani kalayan anu mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Abi nikah saneng Aida Royani binti Bapak Asir kalayan anu mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Sah atau sah? Barakallahu lakum barakallahu. A'udzu billahi min syarri wa syarri ya Bapak alaihi. Parantos saya berhajat jadi parantosnya yogikeun sa aya-aya suksana salah kadarna maka kasadayana ulah aya anu kalangkung maka bade dikawitan ku ibu-ibu atau napi bapak-bapak maka
kepada bapak-bapak lah mengat. Udah sayang, cantik, udah cantik, udah. Asli, selingkah tadi jendelnya, dengan pakai suku. Saya pun sudah gajian. Belum apa-apa. Yang udah gajian mah kegiatan ya. Neng cantik, sayang lihat ibu Bapak saja. Ini mah geus cukup. Natural. Tanpa dibuat-buat ya, melibatkannya dulur-dulur. Udah apa kita kawan masih anak hilang kita bantu Kita juga sekarang bersama Kang Iwan Sempil, sahabatnya, dan Saiful Sempil. Iwan Sempil, oke. Weh, PRW dah. Mah PRW. Wis, mantap. Mang, buru berapa ya? Kena tuh. Itu makanin gede. Saya tinggalin nama itu disebut terowong. Siap. Ini udah ngadamping Bang Anten Anten pagar bagus nah. Aman tapi musik. Aman. Tahu
Tahun deui kan. Saleutik rek. Bahu gua. Ih, di pemisah gitu. Mak.